kan channel min lut saka min lo thlir sak tu zong te chi baile ve kule chanchin beng ver zwal lor khom kan han puang zar le ange tukin kum sang ni somni pali okas ni som pathum thole ni tu khan Goa-a hnathawk om arlal mangai tluangi chu damdoina aborala ama hi kum somni pasaria upani in islungdar kho a khosa pu thangwunga fanu ani islungdar wai me shwai to te soidanin mangai hi spa a athoka achian Mizo dangte nen in anlo hawa nizan khan bualina lu chu arei lutuk wangin achian ten bathroom kongkhar anti chia a bathroom chunga alo in khai chu an muta ani anwa mu hian a ngonga mutbua lo in khain aching chia ataksa alaluman shiat wangin achian te hian damdoina shwain tukindar ni khan aboralta ani Goa police te naboral chungchanga hian ma la zui ngalin thil thlendan an chui chiang meka postmortem tur ani bokwangin Mizoram an panpui hun tur shiat alani law mangai hian a chungte bula riruha na nei thuemo ariruha thuemo a soi ngai lawa aboral ma taidar nga vela po a chungte nen thatakin an lein bia ani tunlaya Mizoram ti lua tu langsar ber tia soingam chu Mizoram sarkar in so thinga leidan tur chungchanga grade A le B a tension atum chungchang he ni politics huanga in be nana kan man wangin abo ruak alian zuala abik takin kutna thok thingtlang mi teril ro atin hual le ni kha hemi chungchanga hian nimin tho tani tlailam khan ZPM General Headquarters sa General Secretary te chuan Chief Minister Pulal du omachu a office an muwa Sothing grade A le B siam tumna chungchang soipuin Chief Minister hian sothing leile ral chungchanga grade A le B aum lo tur thu lo shil ani Chief Minister Pulal du oma chuan ruam manna masa a chuan sothing leile ral chungchanga grade A le B siam tumna a oma hehia chanchu tunma lamin sothing ral chungchanga ri rupam ham putok anlo om thina chen khatin le kai ti fai manglo le abu kari theinan tuilo le hu du tokte anom china heyan in sumdon tonna harsatna asiam thinti kan sia a kan sumdon puite nen tho hona thale tlo kan nei theinan he ro man ne hi siamani amai ro chumi puilamin sarkar ro man ne hi ansia thiam chia lawa wangle kan kut na thok tu teril ro anwa lang ti hlawin he ro man na hi mi puisia thiam zonga herrem ania grade le b aum don lo ani heti la hian so thing ching tu ten an shal don huna an so thing chu a fai thale turania ri rupam ham pu le lok tum lutukna wanga in sum don ton na na him lo thil lo ti anomani chuan a shal na konga har sannan to kani poin sarkarin mo aphur don lawani ati Chief Minister chuan thlai thar le hi sarkar flagship poimo ber in thanma changa mi puine na kan lo aw pui to ania kanrama kunna thok tu te khai chhuana tura malak na poimo tak ni in pathian poin mal asom ngei kan be se mi pui kan ti be dong thiang lawa kan ro manna a hlotlin theinan helama mo phur tu ten ngor takin na an thok me kani thlai thar leile ral chungchanga hian namdang ten Mizo te chu namrin omle sumdon pui tlaka min ngai se kan du'a tun ma thil wanga mi puire ruput mang local dikto lote po siam that kanin be seya mi pui sarkar kan ni angin thil thatura chuan mi pui o kan ngai thazel dona achul huna chuan huai sen takin kan thuwa kan ding tlat thung don ani atibok so thing ching tu te tan lungai na tura om love so thing shalna re da chiat poa sarkar in kezi khatcheng somnga zela lei sak atiam wangin kumdang zong a in Mizorama so thing an ching na sa a chuti rualin mun chen khata atam wangin lozir chianga atulanga lo bo zui tu turan ruat ani Mizoram mun sangshanga so thing ta mek zir chiang turle malak na kalpui tur hian August ni som paruka chang hian district tina Operation Ginger 2024 nei ani dona hemitana inbua sainan voin khan horticulture department officer tele field staff zongzong ten so thing tam le natna vendan le enkol dan zirin training of trainers for Operation Ginger an nei horticulture thok tu te cho district in tuamin an fe chuak dona so thing natna te
abom tu ran nung tele a en kol dan le khabu te siam ngal ni in a en kol na dam doi po ngai tua me kani horticulture department chuan kutna thok tu te lo be dong mai lo tur le mithiam te thuro na nga an so thing mun te tha lawa lo en kol zui zel turin acha ani tunhaya district sang atangin so thing tam soi om tanuala horticulture department chuan ma langhalin district tina DHO ten report an the luta tun thlenga report china khozani somruk pathuma so thing ching tu chung ko sang ruk zanga somriat parukte so thing atam tran to ani horticulture report atanga alandanin sarkarin thlai chin tura than pali zinga pathum so thing ayeng le marcha ti hi district zonga china niya so thing hi chung ko sing ni sanga za pani in chingin ser chip saitwal champhai le aizol te chu ching tamzual district anni ayeng hi chung ko sang thum zali som panga tin chingin lunglei aizol kolasip saitwal le champhai district chu aching tamzual anni marcha hi chung ko sang riat zaruk somriat pasari ten ching bokin aizol ser chip khozol lunglei le saitwal district a anching na sazual Mizoram pon lama lo pakai don to ila kan chenom Manipur buai chuan zia omlam apan thei tak lawa aral muan lai ber po in inkap thut theidin huna anding reng ti ila kan war lawang kumin Independence Day po hi helpol pariat lain an boycott don Manipur chunga helpol pariat chuan thu chwa in trom siamin Independence Day lomna an boycott don ti an puanga India zalen nani Okas ni som panga hian state pum huap ban huai hot an tum mek bok helpol paruk intel khomna korkom chuan mi puite chu zalen na an mu cham lom lo turin an shiatira okas ni som panga jingdar khatachanga tlaida rukle achan ve thleng ban huai hot an tuma Socialist Revolutionary Party sorepa chuan okas ni som panga hian lung oilo na lantir nan nor huai hot an tumti an soi ve bok Alliance for Socialist Unity kanglei pakpoin ogas ni som panga hian state pum huapin ban an huai hodon ti soin mi poite chu hemini hi flag dum kenga black day anga mang turin an cha ani helpol sang hian Manipur buaina azia om theilo chan chu India sarkarin angai tha awang nia an ngaya Manipur chuan ti du da na ator mek awangin Independence Day chu anta nilung chia thak mai ani anti Independence Day lomna a boina achwalo nan security force te anin buat sai na salhea an lotling donem te ro hunin alaron shilang Manipur helpol ten Independence Day an boycott don ti an puan ma hian India mar chaklama helpol yan pani National Socialist Council of Nagaland Yung Ongle United Liberation Front of Assam Independent Swan Assam Manipur Nagaland le Arunachal Pradesh sa Independence Day lomna an boycott don ti an lo puang to bok ani sa khothilahan pun khom ni khwa hian Christian te kan fil 5 yaw lain Muslim le Hindu te ro an ni nuai zela sa khothila an pun khom na nunna chan an kat nuk zel nimin ogas ni som pani khan Bihar state a Baba Sidana Tempula in pong nek na thlengin mi pasari an thia midang som thum panga an liam bok nimin kha an thathiang lim swan tha a tho tan ni voili na ni in vanawar hila Magdumpur Tempula mitam tak an pung khoma ruwa man na fil fai tak om lo wangle NCC volunteer ten mipui pung khom te thunun tuma talfiak an lek awangin mipui anin pong neka vandoina athlengta ani liam tor mi som thum panga ti zinga hian ngai to tak tak anom wangin nunna chan za thi alapun chhole arin om Bihar sarkar chuan he vandoina thlenga nunna chan te hi jang na domna cheng noi li theu pek tiamin liam te po cheng singa theu pek atiamani Iran chuan Israel abe nai nialan wangin US chuan Israel venghim turin Middle East a indolong lian atirbel Hamas hotupale Hezbollah shwai tulok pani tha anni nuwa Iran le athurwal puitele Israel in karbo ruak athalo zuala indona lian thama chuak nai ni inalang Middle East boruak athadlo zuala wang hian US chuan Israel himna chu
an ngai pui mo ti soin ahum him turin theito pan chwa zel don ti Pentagon chuan atar lang Pentagon chuan US Defense Secretary Lloyd Austin an indo tuinhuai long USS Georgia chu Middle East da turin thupek a chhuati anram sana a pathian ni khan atar langa USS Georgia hi nuclear paitil tuinhuai long ni in July tha khan Mediterranean tuipui athleng tonia sha nima se US chuan ati thindanang lo takin okas ni som pakhat khan mi pui sha ta apuang chuak chau ani Middle East boruak asosan wang hian US chuan sipai le ral thuam adalu beldona indo thlo theina le indo long anda bel mek zel Hamas hotopa Ismail Haniyeh chu July ni somthum pakhat khan Iran khopui terana thani in Iran chuan Israel ti ngei nianga in na taka chan let ngei atum thu alo puang to a Hamas hotopa an tha mani chia July ni somthum khan Lebanon sarkar thunun mek tu Muslim Helpol Hezbollah senior military commander Fuad Square chu Israel in Beirut an that bok Muslim Helpol shwai tulok pani tha anni wanghian Gaza Strip a indona kalmek chuan indona lian zok ashing theidon ni inalanga Iran le asangoi zon puiten Israel an be thutpoa Israel humhim turin US le achian thate anin pe at to ani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale theiti choni e